Assalamu алейкум, урматтуу түрк тилин үйрөнүүчүлөр. Сиздер менен бүгүнкү биздин темабыз сандар жөнүндө болмокчу. Сандар түркчөдө сайыллар деп айтылат. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 39, 40, 50, 60, 62, 70, 80, 90, 100, 123, 1000, 10.000, 100.000, 1 миллион. Байкадыңыздарбы? Түрк тилиндеги сандардын айтылышы кыргыз тилиндеги менен бирдей эле, бир канча айтылыш жагынан гана айырмалар болушу мүмкүн. Негизинен окшош. Сандарды рет менен айтканда, кыргыз тилиндегидей эле түркчөдө дагы ынжы, инжи, унжу, үнжү деген мүчөлөр уланып айтылат. Эгерде өзүнөн мурунку тамга а же ы менен бүтсө, ынжы деп айтылат. Мисалы, 6-нчы. Э же и менен бүткөн болсо, инжи болот. Мисалы, 7-нчи. О же у менен бүткөн болсо, унжу. Мисалы, 10-нчу. Ö же ü менен бүткөн болсо, үнжү. Мисалы, 3-нчү деп айтылат. Бул жерде таблицадан да көрүп турасыздар. 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи, 8-нчи, 9-нчу, 10-нчу, 20-нчи. Кишисел билгилерим, жеке маалыматтарым. Адым Өмер, öğrenciyim. Университетте 2-нчи сыныпта окуyorum. Doğum tarihim 12 Aralık 1994. İstanbulluyum. Menin atım Ömer. Men studentmin. Университетте 2-нчи курста окуйм. Менин туулган күнүм 12 декабрь 1994 жыл. Стамбулда жашайм. Айта кетчү нерсе, айларды биз кийинки сабакта үйрөнөбүз. Азырынча мен өздөртөн айтып турайын. Аралык айы бул декабрь айы. Adım soyadım Zeynep Gürter. Veterinerim. Doğum tarihim 8 Ağustos 1992. Telefon numaram 0566 777 20 20. Аты жөнүм Zeynep Gürter. Veterinarmın. Tuğulgan günüm жылым 8 Ağustos 1992 жыл. Telefon номерим 0556 777 20 20. Keyinki ötölü. Adım Mustafa. Terziyim. Doğum tarihim 25 Kasım 1952. Ev telefonum 357 12 12. Antalyalıyım. Atım Mustafa. Çebermin. Tuğulgan жылым 26 Oktyabr 1952 жыл. Үй telefonum 357 12 12. Antalya'dan bolom. Yeni kelimeler, жаңы сөздөр, iyi geceler, beypil tün, görüşmek üzere, görüşkөнчө, hoş bulduk, hoş geldik, günaydın, kutman gün, hoşça kal, жакшы кал, elveda, görüşkөнчө, güle güle, пока пока, merhaba, salam, afiyet olsun, aş bolsun, iyi günler, kutman gün, iyi akşamlar, kutman geç, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu dersi beğenmeyi, bizim kanala da abone olmayı ve yorumlar kısmına kendi düşüncenizi yazmayı unutmayınız. Dostlar, bizim videolar sizge biraz da bolsa paydası тийген bolsa, anda kanalımıza kатталып, лайк басып, bizди колдоп турууну унутпаңыздар. Чоң рахмат, сак саламатта калыңыздар.